Nginombuzo lana Khehla, amazwe lawa sabambene womathathu wakuthiwa kuyini igama? Okay, ngimphendule. Amazwe lawa kwakuthiwa i-Federation of Rhodesia and Nyasaland. Federation of Rhodesia and Nyasaland. Sinanzela ukuthi ama-Rhodesia ayamabili, Northern Rhodesia kuyiZambia, Southern Rhodesia kuyiZimbabwe. So womathathu ayibambeni kuyinto eyodwa eyaqanyulwa ebeyaswa yipresident eyi-1 eyaqanyulwa ngo-1964 lapha amazwe amabili athola inkululeko. iMalawi yathola inkululeko, iZambia yathola inkululeko. Amakhiwa akithi lapha hathi ngeke. Right, inkomo wethu somlandela. Right, sabona Khehla liqiniso yini ukuthi inkomo wayephuma intuthu emlonyeni? Yakuzima. Imigqa leyo vele atsho yakwazi ukuthi nxa kulomuntu owenza into engaphezulu kwamandla abantu njalo abayithokozelelayo abayibusisayo bayakhuluma okuningi bakubone ukumangalisayo. Nami ngakhula ngikuzwa khonokho waphenduka waba isilwane wagijima ethayini yekhiwa wagijima kunengi ngoba bunkomo esakuzwayo. Mina ngeke ngezwe kuthiwa wathola omunye umuntu esenza amasalamusi laphana okay ku6 lapha umuntu wanayiphakamisa isiporo ngamaziyo istories kanko uthi wafika wachanga enduku wathi mfana phakamisa awathathari kwazo wahawula umuntu eziphakamisa isiporo kumbe istory ngeke ube kwazi. Hayi ngeke ube kwazi. Uze kuthiwa wayijika bengumangoye wathi bemdinga abahlangane nomangoye isiphumele nje. Asazi ke ndaba abantu ababehlala naye siyazama siruthi basondele kodwa ayika. Sicela inamba zefoni zika sengilahle umlomo kodwa ngikhuluma zika Mama Chabala uzikhiphile uMachabala inamba. Gagas indawo kumayo uMachabala lendawo Joshua Nkomo. Mina ngikhuluma isikhathi Nkomo esaphila omunye wabantu ababekhona elizweni leli. Nkomo wayespirit awungena nje endlini ukuthi yemajuda umuntu nawe uzokela abantu. Nkomo was an inspirator, was a natural leader. Wangafuna vele uzwela nje nokuthi usikokela nami angikhona naleso sikhathi as a youth leader. That gentleman was just somebody else. Yazi ukuthi mina ngiyathaba ukuthi ngikhuluma umdalelwana akazi umdalelwana. He was a hero par excellence. Yazi nxa ukhuluma inhliziyo iyajabula ngoba umdalelwana made this country was always unified. Always talk about unity. Abantu abambanani. Ihloniphane incedisane into eziphambili. Yazi madoda, I'm very happy ngiyabona. Kaka sikhuluma nathi. Hello. Sikwakhapha lapha. Kodwa hani ngafona wafuna ukufona ngikhulekile. Right, omuntu thina abanye unjani Khehla umsakazweni kwesabantu. Hayi uMachona. Hayi sithanda ukubonga ugogo Machabala. Hayi thina abanye singamadoda senje. Ngenxa kagogo Machabala sikhulisile. Sifundisile isizwe into esiningi kakhulu. Uncedile isizwe sikaMthwakazi. Sicela uNkulunkulu akwandisele Machabala akwandisele impilo yakho. Khona usisi intandane. Ukasakhulu sithola sempopho. Gagas
Umbuzo uthini? Okay. Uye umbuzo umzwisise? Hayi umbuzo angiwuza ukuthi uthini wona, kodwa nje hayi abalandeli ama-leaders alaphana angiwazi kahle ngekhanda. Mhlawumbe uMatshabalala ngaba wazi njengoba wayekhona. Angazi ukuthi before Smith kwathi Garfield Todd, ngiyawazi kwakulabo Coughlin. Those guys. So hayi plus lo ndoda umbuzo wakhe awuzwakali ukuthi kahle kahle into okuyikho akubuza yikuphi. No, it's okay, asizwe. Yeah. Sizobani. Hayi siyabonga ukuthi usilethele umama uMatshabalala lo Ndimandi. Siyabonga kakhulu. Nami ngiyafisa ukuba njengomama uMatshabalala. Ngiyafisa nje especially mina nje into esemoyeni wami ukuthi ngaye ngiyagcina abantwana laba abalahlwayo bebancane. Ngibagcine ngilesifiso nje. One day I wish ukuthi ngikwenze ngibe njengomama uMatshabalala kusemoyeni wami. Kuhle kakhulu ukwenza mama uMatshabalala, siyabonga kakhulu. Sibonge lawe bakuNdimandi ngokusicele. Hayi ezikankomo ziningi. Induku yakhe lana yangathintwa. I remember mina ngumZulu wasesikhosini leso sekwakusiba lemicimbi khona lesikhosini kithi. Masifika khona sithi siyambingelela induku zayishiftela to the other hand. Ukuthi vele ingathinta that black induku angikhohlwa ngangingumntwana but angikhohlwa. Uthi uyafisa ukwenza lokho kwenzeka uMatshabalala. Advise ukuthi ayenze njani? Kuqakathekile kakhulu ntombi yami ukuthi ufisa ukwenza umsebenzi lo ukuthi ugcina abantwana, ngoba khathesi nje kuyafuneka ukuthi abantwana laba abagcinwa kuma-homes njengabo Phesi khona ngapha liyakwazi konke oThembiso ngabantwana okudingakala ukuthi sibuyele esikweni lakithi lapho abantwana ababengagciniswa kuma-homes. Umzukulu wayengumzukulu, wayengumntwana wesizwe, umntwana wayehlala ngekhaya, owentombi nxa ingathathwanga wayehlala ngekhaya, obhujelwe ngabazali wayehlala ngekhaya, kumbe ahlale komalume, kumbe ahlale kodadewabo-yise, kumbe ahlale kokhulu wakhe. So ngiyakukhuthaza kakhulu ukuthi nxa singabonana ngakucebisa kakhulu ngoba lolo hlelo lukhona khathesi. Kuyakhuthazwa, nami ngiyakhuthaza ukuthi alike li-adopte abantwana, lithatha abantwana kumbe ababili nje uyodinga khonaphana ubonane le-social welfare yaseZimbabwe DSD eTrade Gold la, ubatshela ukuthi mina ngifuna abantwana, ngifuna ukugcina abantwana. Baza kulayela bakutshengise konke, bakutshengisa indlela yonke ukuze sibancedise abantwana laba bengahlali bekuma-homes wona laba. Sibathathe sibagcine sibaphe uthando, babe ngekhaya, bazizwe nabo bengekhaya. Ngoba khona ngale vele kuvalelwe inkantolo vele akukhululekanga. Yebo kambe bakhululekile bakwazi ukuzihlalela esekhaya. Sibuyeleni esikweni. So uyabafundisa isiko ukuthi into ebalulekileyo kuzazi ukuthi ungubani. Ngoba manje abanye gogo mhlawumbe sithi wenze njani ukubathathisa ama-birth certificate abazali bengasekho? Ngiyasebenza kanzima, akulula ukubathathela ama-birth certificates. Kuyacubungulwa kakhulu. Ngiyasebenza lezinye izihlanganiso ezinjengabo Trinity la i-social welfare yaseZimbabwe DSD lapha ne-Trade Gold, lezinye inhlanganiso, lamapholisa, labantu bonke abafakazayo ababe befakaza. Kodwa okuhle ukuthi ekucineni vele uhulumende uyananzelela ukuthi kumele bathole ama-birth certificate. So asithi abanye nabazali bakhona ubazi Matshabalala isibongo ususenza njani? Hayi akuswelakale into, akuswelakale omunye umkhondo. Ukuthi lapha kwabanje okunye nje uyabona umuntu eceza nje phonga ukuthi evele kwazi ukuthi kuba omunye vele uhluzithathele sengowakho.
ye usuhle vele ethatha ngesibongo sakho usuzikhulisela ye njengoba ngithi bakhona abanye othi unabo ngoba baqala uba nama-problems mhlawumbe womoya umntwana qala uhlutshwa into zamadlozi kakhulu bakhona heyi bahlupheke sikulo umntwana ahlupheke kube nzima yabe kumele ukuncediswa asetshenzwe ngiyazama lami ukuxoxisana labona laba osiyazi bakithi ye osiyazi bakithi omunye azaveze nje ukuthi umntwana lo uvela ngaphi wathini ngoba ngesintu kuyathotshwa phela khonokho kuyizinto akuyekelwa nje kuphonga ukuphapha kuhlukumeza umntwana ngoba athi engicela ukubamba lapha machabalala ngifuna ukhiphe ipoint enhle gagaza yebo kunjani yebo okay khuluma Khehla yebo mntanami yebo ba yebo ba uyavuma ukuthi ukatshana nefoni yebo ke okay all right